ҳамдорён азиз, дар бораи ҳамин обе ки мақсудҷон овардааст як гап занем. Мақсудҷон, ина шумо аз чанд километр овардед? 8 километр овардед. Ман чӣ хеле шунидам, шумо ҳамин халқи қишлоқро чанд хонашро об метиҳед? 30% халқа. Чанд хона? 100 хона. 100 хонаро об метиҳед. Хай оба гузарондед, шучик мондед, ҳа? Хизматрасонӣ мекунед. Молодец шумо. Халқба ҳам хеле оби тоза метиҳед, ҳа? Оби лойха не? Худатон колодец сохтед, аз пули худатон? Акиси худатон. расходи халқ набуд инҷа? як ҷаҳон ташаккур ба шумо барои ин қадар меҳнататонӣ. Ман ҳамин обҳоз як кудам кани чӣ маза дорад, баъд шумо мегӯям. ҳамдорён азиз, обро ман нӯшидам. Об гарм шуда мебиёд. Ин об гарм шуда мебиёд барои боғ. Гуфти бародарои хуҷандиё ҷо бобда ин нағз шуда мебиёд. Ман ин гелосам шинондааст. Во ин гелоса нашунамоаша бинед чӣ хел нағз. офарин ба шумо. Инҷам гелос аст. Писта аст. Мана ин пистои аман додагӣ. Пистое ки харидед, як қисмаш хуш шуд. 6 донеш хуш шуд. Пистае ки туҳфа кардам, ягонташ хуш нашуд. Ягонташ хуш нашуд. Туҳфада 20 кадан дар кор буд ки шумо. ҳамдорён азиз, замини мана шух буд, наш маълум, ҳа? Мана ми шух. Мана ми санг. Санг ми ҳамин шух ми? Ина. Ин санг. болош як ваҷаб замин. болои ҳаминда ин мардак боғ карда, боғи олиҷаноб карда, бо мана ин гелосошо бинед чӣ қадар нашунамои хуб дорад. гелосошо мегӯяд ҳамин сол хӯрдам бо гелосои бамаза будаст. офарин ба ту. ҳар рафтем тарбузо, ман инҷа тарбуз шинондагию тарбузи нағзашао уҷа равем бинем. мақсудҷон, офарин ба шумо. ин турецкий тухм. ман ҳамдорёни азиз омадем дар тарбузҳои мақсудҷона ба навор гирем ки дар замини шухӣ бо намакаш ҳам аста ин замина. сафед шудаги сернамак. замини шухта тарбуз зеди клёнка коридааст. ва соли гузаштаам мегӯяд коридагӣ будам. бастагӣ намеолӣ? ана тарбуз бастааст. анаку мақсудҷон соли гузашта гуфтед ки ман тарбуз коридам, ҳамон уҷадам ҳаст. тарбуз аллакай бастааст. мана инҷадам бастагӣ мана. аку шумо бинед ки якта бех ба мана чанд навда дорад. ҳар як навда ба яктагӣ мебандад. зиёда мебандад. мана ҳамин зиёнед. ма инам мева. инам гул, ма инам мева мекунад. вай гули моди вай не намебандад. вай тарбузакаш аввал маълум мешавад. вай намебандад. фаҳмед нашавед шумо. ана ин мебандад. вай ин гуло намебандад. ана ин гули, ана ин гула ҳоли бордор кардан дар кор. бордор кардагӣ салака ягон ҳашарот. вай мебандад. аку мисол 6 ҳозир 7 6 доштаст мана. 6 дошта бозад ҳар якиш ба яктагӣ ҳаст. ин ба ҳаст. ин ба ҳаст. ин ба ҳаст. ин ана тай дастум ба. ҳаст. так мана ҳаст. мана 6 тарбуз мегиред. соли гузашта корида будед ҳаминҷа ба? ҳаминҷа ҳамин болоҳош кати кор дарафта будем. чӣ озуқа метиҳед шумо? ина мо өчоғнурӣ мегӯянд. өчоғнурӣ мегӯянд. өчоғнуриш чӣ? замина чуқур мекунем. ҳамин як филак. мисол бараш 40, чуқуреш 80 сантиметр. хоку пори омехта карда, хоки сиёҳ. пори сӯхтагӣ, компост шудагӣ. омехта карда ҳамин чуқури ба кашонда оварда мерезем. ба ҳар як дони тарбуза ҳамин мобайнаш мешинонем. аку чуқуреш 80, бараш 40. хок бо пору омехта шуда. баъд ягон нори минералӣ ҳам метиҳед? як бор селитр додагӣ 30 миллиграмм. куҷошо метиҳед? аку ҳам тарбуз ҳаминҷа 15 сантиметр аз тарбуз дуртар як тешукара 30 миллиграмм пору дору. селитра. баъд соли гузашта бо баргашкате мо удобрени чӣ хел? селитр 10 литр обба як гӯгурт қути селитр. ҳар 10 литр обба як гӯгурт қути селитр. як чанд қадар селитр? як гӯгурт қути. як гӯгурт вай 30 грамми, 30 грамм, 20 грамми. 30 грамм зиёдтар мумкин вай. вай 100 грамм дар кор багмонам, 1% кардам вай. 50 грамм дар кор ки ним фоиза шавад, нақс шавад. ман ҳамхикара ҳар ҳафта як бор задем. авай 50 грамм мебурод, мумкин бурод. барои ҳава ин қадар сабзи хушрӯй. баъд барои манами ҳашарот нахӯрдан чӣ дору мезанед? номашо намедонам гапе тӯришигам. ваям аз он туркӣ. мо агроном кати кор мекунем, агроном метиҳам. барои ҳама ҳашарот дода мекунем. вай як ду бор се бор то охири сезона. муқобили касал чӣ мезанед? ин касалам мешавад ку? вай номашо ёдам биромад. скор буд ме ёки скор? Не. топаз, импак, фоликур буд. фоликур. Фоликур. чанд маротиба фоликур мезанед?
برابر همین حشرات نزدیک 3 مرتبه. 3 مرتبه فولیکولا میزنید. یه ارلارش کرده میزنیم. حشرات به یک جوره. سال گذشته چقدر تربوز کردید؟ چقدر تربوز فروختید و چند پول فایده دیدید؟ انا کن 144 بیخ تربوز کردیم همینجا. 144 دونه. ما نمیدونستیم چه کار نشه. اون بالا یک دهقان بودن، یک بار اومدن نشون دادن. یک تربوز ما 5 6 تا هم انداخت. تربوزای سیاهی که زمستون بود سال مایدتر میشد و 7 8 تا 10 تا هم بود. تا 32 کیلو برآمد. اون سرید اندر دیگر گریم 20 25 هم خیر. جمع عمومی آخه. ها. 144 بیخ 9830 سوم پول کردیم. راست خودتون چند پول بود تخمین؟ 1000 سوم بود می؟ کم وای. اگر من پرو نمیخرم. همه لیتر دو دگه ممکن نیم خلطه بده 25 کیلو. این راست خودتون همین 500 سوم هم نشده است. نشده است. ها 1000 سوم. نیکی مهنت کردی. مهنت کردی. فقط مهنت کردی. مهنتتون پول حساب کنیم اگر 9000 سوم. زیادتر. تاگی 10000 سوم. تاگی 10000. از 144 دونه تربوز. دهقان اصیل. گاب ندارم. یگان مایده گاب ندارم در شما همین تربوز رو وقتی که پخت قطعه تربوز رو من جغ میزنید. مالش دوشنبه من خسته میبیام. همدیران عزیز من دیدید کوری مقصود جونه که در زمین شوخ در تنه کوه من کوهی یا برای دیدی همینه تراس زده است. همین دست قطع کندید همیشه. تراس کنده. اینجا تکنیک نمیاد. تراس زده دهقانی کرد است. قصد پس گپ زنم در طرفای ما زمین خوای زمین گوشتی لحمی خوای در پشت باغ من 20 30 40 50 هکتار خوای یک کس نمیپرسد چی کار میکنن یک کس نمیگه چی یک همونجا ما مهنت میکنم این مردکو اگر او زمینای ما در این مقصود جون بوده برای آدماتی مگر زمینای طرفی دوشنبه و ادیرای ما اینا گل میکنن این خلق مقصود جان یک جهان تشکر به شما میندارم ما شما رحمت کلام به شما برکت یابد. سنگ چینده خوک آوردید. این سنگ چینده خوک آوردید. اوخه تراس زده سنگ خودش سنگ خودش. رنگ پومیرو کردید. خلق پومیر بیچاره وایم زمین ندارن. سنگ چینده بلوش خوک آوردید. برکت یابد. نصیبتون کنه دمش.